Muraho neza nanone nizere ko meze neza, ngiye kubereka ukuntu njya ntogosa amakaroni cyangwa se uko njya nyabiza. Hano rero mfite amakaroni, ushobora kuyita spaghetti cyangwa ukayita pasta, ni amagarama 500, kano gapaki niko gapima ariko kubera ko nayagabanyijemo kabiri ubu hasigayemo amagarama 250 niyo ngiye guteka. Hano naho mfite amazi, aya mazi arangana na litiro n'igice, napimye litiro n'igice by'amazi. Hanyuma rero aya mazi ngiye kuyacanira, ndayacanira abire, kuyacanira ariko ndayacanirana n'umunyu, noneho nindangiza nyapfundikire abire. Amazi yabize, murabona ko yabize, icyo ngiye gukurikizaho ngiye kongeramo ya makaroni. Amakaroni yawe ushobora kuyashyiramo utayaciyemo kabiri cyangwa se ukabanza ukayakatamo kabiri. Njyewe rero nayakasemo kabiri kubera ko nabonaga kano gasafuriya gasa naho ari gatoya. Nindangiza kuyashyiramo rero ndayapfundikira ashye n'abira, noneho namara kubira ndabereka ukundi mbigenza. Gutya rero iyo amaze kubira urabona ko harimo aba agiye yegeranye, ntabwo uyacanira ngo uyareke aze gushya gutyo gusa, ahubwo iyo amaze kubira gutya ucishamo akantu, akamamiro bitewe n'akantu uri gutekesha, ukagenda usa n'uyarekuranya kugira ngo ataza gushya harimo ayafatanye. Ni byiza rero gucishamo akamamiro gutya ukagenda uyarekuranya. Hano rero sinakubwira ngo urayateka igihe kingana gute bitewe n'ubwoko bw'amakaroni uri gukoresha, hari ayo usanga uteka iminota 5 akaba arahiye, hari n'ayo usanga arenze iminota nk'10. Aya ngaya rero yanjye yari akomeye, nayatetse iminota 12. Aha ngaha rero murabona ko yahiye, ariko cyagiye ndi kugaragura ntabwo nagumije kuvangavanga, ahubwo namaze kuyarekuranya, ndangije ndayareka arashya, nyacanira iyo minota yose. Icyo ngiye gukurikizaho rero noneho ni ukuyamenenamo aya mazi. Fata akantu nyine ubona wakoresha kugira ngo umenene amazi ashiremo, warangiza amazi ukayamenena. Amazi rero nta kindi uyakoresha, urayamena. Ni uku nguku rero ngiye nteka amakaroni kugira ngo ataza gufatana. Ndizera ko mwabikunze. Ubundi amakaroni ikintu gituma afatana akenshi iyo wayatetse, hari ubwo usanga abantu benshi bayateka bakayashyira mu mazi makeya bakareka amazi akaza gukama. Ni bibi rero, haba harimo amasitaci, ariya amasitaci cyangwa amafufu niyo atuma amakaroni afatana. Ikindi nanone gituma amakaroni afatana ni kwa kundi uyateka ntuze kuyagaragura, na kuriya kutayagaragura ni bibi, nabwo arafatana. Naho utaha rero ndizera ko mwabikunze. Bye bye.